Sa Jubilee Light Up Eblak, teman by Reverend S. Yoko, Nyomba, Konyak Baptist Pumenok, Chumukitima. Sausan Bata Hipak Panang. Tawa teman bai wana kawang ngauja igen. The Lord is our protector and glorious King. Yungwan ba teman sauyan ba hayang pilang bu ang ba, blessing us with kindness and honor. Sipsi ayang hayang yinun bu teman de muiman bu ba. He does not refuse any good thing to those who do what is right. Ayun subu lengabai taulande amai belak ia jitin. Ada wa kawang ngau yung wanang, kawang ngau muiman ba. Tawa yupu yagan. Wang dang chao ba kawang. Konyak Baptist Pumono Kohema. Tangatihi mo nang muiman temu demenyong fanang. Hado Pumono Chris Saching wanang. Hayang ito ba Pumono ayan mengwala chingne. Pupu kada yichi. Nyuibu kada lan yichi. Yang bu yungan ba kawang nang nyengbu kada atam cha. Jafem ja se. Lenga yawe namnowe wang tengah mong de painang. Hayang nang iman de nyengbu kia. Kado nyu juhe wana jaki bu paya boy. Wanyak pangai nam neng yaneng. Hangke kris tamen me leng nengai hadau tu jafem ja se leng yangki. Tauba kadalan yang noksalan. Aniu hadau pumonok tuisau. Kong kembu kawang. Tauba laite me nyan wanang. Hadau laite pa. Awyene chun awyene epe ile yabai. Tau me yuman banang engane. Anya mukti siwatam na chine. Hadau laite me nang engan umpa. Yakal lengbu nyan bu ase nang achaw dampa. O kawang. Hadau laite. Nang achaw ba men me. Chaw dam me. Jisu Krista men me. Achaw ba yan kawang nang de yupuai. Taulan ase uba nang monga yau. Amen. Toba. Konyak Baptist Pumonok Kohema. Golden Jubilee. Tengah tihi. Laidep. Apaha achaw yaha menme. Epe tamnang. Adoba laitep kawang mekti siwadama epadambu ba revenu chay nang damenyong bufanang nang hangi ba fau hayangge ado laitep jisu manyu se pumenok layang cheng mengolak hayang nang tauba lai epadambu awang ba souvenir kopi anyo nang de japhanam.